o le vai taimi o le au ia sa malolo e ai nga mana na o mai nei la to tangata fo ia no mai nga renga fa vai taimi ia ele le ia fa fonga le lei o nei vai nga i lo tu lalo lava le fionga le Consulate foi masui o le tatu malo ina iu tangia vai nga e te tau o na o iai ia le foi tulanga ia fio mai le tapu kala nei Taeao no fionga mata malo le se fo manuia ia Taeao manuia lo sumo te vai ia fa pe foi fa fong tapo i se tatu tunu manu e tio le no langi pa talo fa tu pa ia malu te mam tina ma tua ia me se foi ia le o foi nga no stoki le tua ia malolo sa mo yo ne tu langa pa lupe o te tala mal fa ro fa talo fa to ni Taeao malo so fu te vai ma lo fa te tele lo fionga Consulate mo le fa no mai fo le taimi ia wa le fa fo mai le tino tele ona vai nga tau e le lele ta amata o le o fa atu mua ia le tapo kala me la tamata watu na faisi pisa lo fionga Consulate ono nisi fo ia sa o le mala vale le amalanga ai ma waifo e lalo mai o le ono masina le umi o lai e le tusi fo lau a le expire o te loa le fa mamlam pela tino fa mole a o sa ni foi mo fa nga malango neto sa Afemata e o fa stai ta vai e ta upu ele misi la volta po kala me no lo ku e i se ta tunu ia a pita o le vai aso ia a le mai le fa le tonu le o le malanga tu le malai va le mal tus fo la unisida ia a ua jalo i fo le ono masina le nga tus fo la le a tate por sia ia o le fa se sia kilo tus fo la le le vini mai o i nei ia se va veao ia tam fa ia ina ia mo le fiso son ia ina ia mo fa ia na malanga i Samoa i tus fo la unisida le ua tu titi expire ai verbal sia e fa mo na ia so ta vai ia i nei vai aso ia ma le solu sufa si le lo tu sola e le ia le tu mai el fa vela e te va be malanga ia a o le lo tu sola New Zealand e fa fitau le tu sola New Zealand e fa ni tu sola Samoa o e fa tanga o e malai vale le nei malanga o lai te malanga i Samoa al tu sola New Zealand la le e daro flo le ono masina e le le alu Samoa le fai unha opción ya kulka ko se Consulate e malanga i Australia mai si tu nu ia kinka ke ranga mo so songi e mafai e ona e malanga e se tu sola New Zealand e matu ia le tu alalo mal fa o ma si le lo tu sola ia mo le tu langa po ono masina lo na nga ia ale ia si lo o mo le ki se nei mo se so ia mo ele wale mele ka vai i Taeao ia se pi o ke ia vai ma ko ofisa ale se fa fita o le ma to ofisa o lo wa fa tamara ia na pele fa ki mai le ofisa le ale o ma ko ofisa o lo wa fa tamara le vai le tu solo wa me se tu solo ni sila ele ai se ia ia tato altato official power mea o le mau atu fatana pe inga malanga i Samoa ia o se talo tu le tato tu nu fa utangi ia le yaso o manu i tapu ia tato official ma lo fa te tele mo le fa na tu le tenu lo fa Consulate mo fa fo mai le tenu ola o mana ba tu le telefoni ala fionga Consulate mo na ofisa lo ia lava na ia so lo toia le tapunia ia mo malo longa ke se masima tau sang fo la fa menino nei vanga nai le mo po kala mene foi tai fo le si vanga ta wala fionga Afemata o nei ainga fo i e nei ola to tanga to le no mai nga fa vai taimi o le ala au ia so malo lo ke se masima tau sang fo e telo nei ainga fo le leo e mana nei ola to tanga ta e la to ta fa ma e va fo le vai taimi ai longa isa faino le vanga na pau ala faina ona ai nga leo e mai ma fai manga yo inga le foi dele e ma fi wel company fa kan mai awole ko ko ka fa ngal e sa o le ia ta vai e mantua na malanga mai Samoa o le atina e no ainga e me so nga lo fa vai taimi
ia i le vale le ia le ma company o mai e mai o tātou tangata ia aua le ui whai ena whanoi ia mai tua tau te whai Christmasi ma whai aso tau sakpou ia aole staro a ia tawai whawhongponga mai si tātou tu ia tau tua nā le tūranga e le whatanga ina le awa marosi ia tūranga o whara au whasaina o mea i e tātou te whae te ia ia me se la whaina i le nisi o solitura whonu stupu mai ai ia o le awer tā vale ia o nā tūranga whapena o le tango fi o whara au whasaina ia tātou te whae te whae whaina ia le tūranga le mafuanga na malanga mai ai o le tūranga ia awalawa ni tau sila ia awane i owa le wai ai si o mai ia piure palwhingarunga kari mai ai le koe fuia ia mantua le visa leo mai le ai a se fia poto e whai e le visa leo mai se wape o mai koe karo koe tau sanga ni sua ngā visa e le ma whai ngakari ngar mai mau kupe whai ia e tūlanga e le ma whai ona toi ma whai ona whai e ni tūlanga ina ia no whamau au le staro a ia tawai ma le whawhongwhonga mai e le tunu tātou te ngā rua whata a whai o whatanga mai mau mai ngai a kako whangau kako whai Christmasi ia tau tua nā mao tau ina ia whai te le soli le tūra pono tūranga whapenga mangko hoi le skulanga le tawai a whai a alu e se ma le whalwhingalo e le mōsongo kongi tūranga whapena e sila hoi e wa ano hoi ia e le si ia la whainga ruenga mo sele ni mai o nai tātou a inga o lo whaamuri mai. A te ila a whai a maranga mai tua o no a Sofia Fia masu Christmasi e tau tua nā e tātou ngā rue whatasi. Ina ia fō ia i whawhitau ni pe o soli tu la pon. I o nā whainga i ro leo na i arongu whana o lo maranga mai. Malu whafte tele matango fia le whamanati fo le nei Taeao le lei ia o te loa le i wha mai a fo le taha program le Taeao o aso o le u whatulanga ina o le antapunia ia le ofisa whamone mole le whianga whamata ia o la sa le u whatulanga ina o le taha o le se fururua le solu furufaa o te sema ia e tapunia i tato ofisa ia a to e mai le suluo i anuari i lua wherua sifuru ma le ono tau sanga fau pe au lia ia ai alo ia i tātou telefoni nai te whamana tuina tawai ia e o komeki al kakangi o le mako telefoni i pare po i rawa le ofisa le avai ia mo le fisota inga ni wharawelawe a le marofia tūranga e tau e ana mo se fisosoan ia ona fisota i le telefoni na after hours ia e mawai fisosoan ia pe o tūranga nā i tato i tūrā o le sifururua le sulufu whao te sem ia aito e tāpunia ia aito e mai i le aso sifururua i anuari lua wheluon Malu whaftaila tunu o le nau a whawhonga e ne whionga fo i o le Consulate tātou malo aso tāpuni ai ia ni vai ngai mana bia fo le soswane mai al Consulate mo lana ofisa mo aso i o ia nei ai le tāpunia toru tasi lua o le numero na whaina balau iai ia se wanga nawe balau mai whawhatu au kilani whaongare code number o iwa toru tasi lua la whaon Consulate whamalo whaftai mo le nei Taeao ma le nei tausanga tō manatu e tele aso ai le la waso e le tue mofo isi si avanoa ia na o se maenga fo i ia wasau nanga whamunia fo i lau whaon Consulate whai misiu le tātou malo ia wa fo i le atunu ma le ngātou mōr ki usimasi whamole mone ia whaftai a tawai misiu le tātou le tio wane le whafongfonga mai se tātou tunu ia le tausanga umi fo i o tātou mafuta le tātou por kalambe ia leo singa nei ngalu o i te fo i whanua lalo ia o tō se anga tātou tu wae le ngata i le whamana tuina le soifua mai le tātou keriso ia me se fo i le tausang fau ua wheru ono ia vea i le awa noa le eo masui o le tātou maro i mamoli a toi le anganga whaafetai i le tātou tunu le langolongo mai i le tātou ofisa ia e vato foi malu i puenga pe a fai
e fai se au unanga ua le tautamari ma ua le tarapea ngai poi ia ao le anganga whaafitai ia no routou langolango mai ia nei fui o tātou sauni atu le tausang fōu ia mese kirisimasi ia o le tataro lava ia arofongia le tua ia tātou maua whaatasi se kirisimasi pia ia ma tātou au lia atu le tausang fōu i le manuia ia lofa ma le anga le leo le tua ia ai mese lava lau sunga tawai ma le tātou le pio le ngona le nganga whaafitai o le nia mano wha auroro maua pēa i vai aso uma ia ana le tātou po kalame e longolongo puiri ia isi o tātou o tunu o le mera lea tawai ia pamanuia atu foi whaafitai tele moro tuina mai o lea manoa ia po foi skirisi masi lau sunga leo ao ia ai mese le tausang pou le ripule ia male le tio Samoa ia mai tātou mai tātou ria atu le tausang pou i le alofa mele anga leo le tua ia tātou toi whiroa i po i le tausang pou ia whaau le tātou polkarambe mele ava lava mele whaararo tamai tu sai ma tātou polkarambe nei Taeao Whaftetele, alo sau noa lau whionga le konsula fo o tātou malo, whaina walau fo e whaim sui o le whainga malo, le whionga le palimia o le whainga malo, ia wa morisi whaamlianga fo i a wal, wha me Samoa, ia, bea fo i le leo e whaim sui o le suga whawhengainga pasta lui, ma whatua ia ane o le pulenga o le tātou le tio, ma lau whainga luenga mo le atu whaamlianga o le kirisimasi, lau whionga le konsula, ia ma se fo o le ainga, ma le malu le ofisa, whafte fo i moa wanoa tātou tala noa, ma whaasoi fo i. Ia whai loa i Samoa atoa tūlanga i fwoi au nanga, ia, manu ia fwoi whainga malanga atu i Samoa, steni fwoi tāra whailoa i nātou sanga, ia tāra whailoa i a tila, whafte tele, lau whainga Afemata. Ia, whafte tele lau tawai, ia, manu ia fwoi li aso, e me se fwoi si tātou tunu whinga i me ngā duenga, whasoi fwoi ia. Le whainga Consulate o le malo Samoa, le whainga Afemata, Lemalu, tofilau, Palusalue Faapo, ia mali tāra pokalam whai ure nāo le fo i tau sanga. Ia, nāo te whamanatu, tolu tasi o tasi lua, telefoni nāo le whionga Consulate-General of Samoa, mona yaso lo toia le tāpania, nasi o lo sumar wha. Tau tō malu ruri Samoa soli, mai le tō lama.